Zdravo dragi youtuberi i subscriberi. Evo, u ovom videu ću vam pokazati kako sam rešio problem sa preponama. To jest, imao sam ukrštenje u preponi, ovdje desno, i imao sam tu isto jedan problem ovdje, izvinite, od dnu stomaka. I nisam to do sada snimao, ali zamolio me jedan prijatelj na e-mailu me zamolio da snim. Obišao sam puno, da kažem, doktora i ostalo, i čak smo bili kod jednog vrhunskog hirurga. Ne znam, on je htio da zakaže operaciju. Kao je operacija, ne znam, 15. maja operacija, čekajte polako dok to objasnim. Znači nešto između, ne znamo šta je. Znači, izvinite, žigalo me u desnu mošnicu i tu mi je bilo neko ovako ispupčenje, malo žigalo, nešto mi se tu dešavalo sa preponom. Znači, dva su problema bila ovdje i u preponi. Htio ću operaciju, nekako je bio nervozan tamo vamo, vidim ja, neće niti da objasnim šta je tačno, čini mi se da nije baš kila ta, ali nekako hoće operaciju, rekao, znate šta, hvala, doviđenja, i ništa. I hvala Bogu, imao sam sreću i čast da upoznam Voju Tijanića iz Kruševca, velikog fizioterapeuta, koji je bio fizioterapeut naše reprezentacije u američkom fudbalu. Često sam išao kod njega prema što sam ja dobio Božji dar, što kaže, zavapio Bogu da ja to sebi mogu da pomognem. I taj čovjek je bio jako opterećen, puno ga je naroda jurilo, znači su bili redovi, tu se čekalo po 2-3 sata se dođe na red. On je kratko tradio 5 minuta, ali stvarno imao da te raspleti te tetive, čvorove, namesti mišiće, otkloni sve probleme. Nažalost, umro je prošle godine, ali čuven je bio zaista u Kruševcu, svi su znali za njega. Eto, ja kod tog Voja Tijanića i on mi časkom, za 10-15 sekundi, to mi je samo razmrsio taj neki čvor i to odmah pustilo, a ovdje u tetiva je isto ovako nekako trljao. Vidim ja, nije to obično ono što kaže obična masaža, idem imam Božji dar, imam neku molitvu. Znači nađe taj čvorić tu gdje se uplelo i masira, ali vidim nešto se oni moli. I cak i rasplete namesti. I dobro. Međutim, eto, posle, što kaže, umro je. I eto, meni se to ponekad opet dešalo da mi se to zamrsi, te tetive i ostalo u preponi, kad nešto potegnem, podignem i ostalo. I on se molio Bogu kako da to reši, znači ima na dva načina. Ili znači kao on da se to trlja, znači moli se Bogu i to da kažem, eto ja sam dobio dar i to preko prijatelja Bruna, znači velikog nemačkog iscelitelja, znači Gospod Bog i taj Bruno Grening iz Nemačke, molim se. A ima i drugi način, znači otkrio sam vidio vežbu koja može da se to od sebe, da se te tetive raspletu. Gledajte. Evo, krenut ću ovako leđa da bolje vidite. Znači, recimo, ako je taj čvor, recimo u dnu stomaka, to ipak mora masažom i molitvom. Znači, da se zagrijeva ta tačka i uz molitvu i u jednom trenutku će samo to se rasplete i da se reši. Ali recimo ako je u preponi, šta se dešava? Znači, uhvatim ako čvrsto sa opozicija palca i ostalih prstiju. Tu, tačno u udubljenju, znači, tu u preponi. I šta radim? Znači, širim noge na stranu, polako i naravno, znači kažem, ljudi, ko ne vjeruje u Boga, žao mi je, znači, zaista uz molitvu to radim. Znači, molim se Bogu i polako, znači pažljivo rukama, znači, držim to i osjećam to mjesto i tako malo pomalo i samo u jednom trenutku kada ne očekujem, znači nema da čovjek ako opterećen i sad ću da namestim, što pre da se namesti, nešto neće. I samo u jednom trenutku kada čovjek opušne, samo osjetim, hop, prođe mi kao neki žmarac, i ta tetiva se oslobodi i gotovo. To je to. Sad, druga stvar, znači ovo što snimam, znači to je za raspletanje tih čvorova i za namještanje, znači tetiva ako se zamrse. A recimo ako je preponska kila, to je drugi problem. Znači tu je najčešće mora operacija, znači to je, preponska kila je to nešto drugo. Kada recimo, šta ja znam, oslabi taj trbušni zid, mišići i tu nešto deo crijeva izdesi sadržaj u preponu, to mora da se hirurškim putem, znači, vrati, da se stavi ta mrežica, to je nešto drugo. Znači, ovo što ja snimam, to je, znači, čisto samo za vraćanje tih, da kažem, tetiva, da se raspletu, da nema više te blokade tu. A ovo, kažem, taj vojni pokojni, on mi to raspleo, znači, nije bio problem, nije bilo za operaciju. Znači, ljudi treba prvo da vide da li je to što kaže preponska kila, da li je ukrštenje, da li je šta je, da li se istegao mišić, pa tek onda da donese odluku da li na operaciju ili na masažu, na mještanje i ostalo. Eto, toliko od mene, sve najbolje od srca. Pozdrav!